Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Никуда не ходи. Ахмат и Хаджи взорвали 9 мая во время празднования Дня Победы, а еще накануне говорили о скором выходе из леса Масхадова и, значит, конце сопротивления. На трибунах становится тише. Вот недавние кадры. Раскрошенный бетон, рваная арматура и 3 пятна крови. Там, где сидели Кадыров, Исаев и генерал Баранов. 2004 yılın 9. may bayramçılık günü Çeşen devletin payitahtı olan Grozny şehirinde Dinamo stadionunda geçirilen bayramçılık davarasında emile gelen partlama esasından 50 adam uğrak yaralanıp 7 adam vefat oldu. Şol vefat olanlar arasında hem Çeşen devletin hazırki prezidenti olan Ramzan Kadyrov'un kakası Ahmet Kadyrov hem bardı. Bu adamın ölümünü sonra Şamil Basayev'in boynuna taktılar. Hamala şol Kadyrov'un Çeçen milletine karşı eden dönüklüğü için ağırlarız hareket edip emma şondan soň ýüze çykan köp faktlarym, köp adamlaryň şaýatlyk subutnamalaryndan inni ähli dünýä gaty gowy düşünip otur. Bu işler kimin eli hem kimin behwitleri üçin edilendigini. İngelmanly şol tribuna ışağından goýulan bombany agzamyzda da kim bana düşündirilecek o nehili yapıp kim üyorluğu edil Ors koşullarından goranyan stratejik obyektin içine banditler arkaylık bilen girip ençemekiyle tratil partlayıcısını edil hükümet tribunasının ışağına edil prezident tribunasının ışağına yığınabildik. O bombada distansiyonlu değil yani pultünenlerle provodalı bomba. Sebebi bu elde varalarda hem radyo signalları yürütüp vurarlarından basıp yatırılıyor. Ahmet Hacı Kadyrov öv altını hem ağrayan hem yağlarlan adamdı. Bu adamın düşmanın, dostlarım yetikti. Şol sebeplen öv hakta aydırlayan sözlerinin bahasını bilip avramını erkek yari götürülen adamdı. Kim ne deyse de yana bu adam öz halkının nalasını yüreğinden geçirip dinleyebiliyordu. Hem milletinin eziyetlerini evinde şol bilece götürmeden olurdu. Kimse şu an Ahmet Kadyrov'a diyerek deyip yağlarıya yönelmeyen fikrimçe iki uruştan ölürmen yağdan halkının nevisi ağırıp Orslarla ilalaşığı mecbur olan Ahmet Hacı Kadyrov'un başka neyme çıkılası badi o da vurulur. Ahmet Hacı akıllı adam değil, sebebi din uğrunda giden milletin baş mufti vazifesine samsağı saylamazdılar. Bu öğeden düşünmen durmakta. Rusya'nın şu edotun oyununa yönü öğeden bir adam olansan, yüreğindekini açacağın, hiç kimden çekinmeyen aydınlayan adamdı. Если нужно было свергнуть Жохара, не надо было сюда вводить войска. Тут достаточно было 2-3 человек сюда, значит, отправить. Они бы нашли бы здесь союзников, они бы сделали бы сами работу. Не было Жохара, если нужно было это. Первую кампанию. Даже и вторую кампанию не надо было войну делать. Если свергнуть Масхада, ничего не стоило. Убрать Басаева ничего не стоило. Сегодня они живые. Президент Чеченской Республики был абсолютно уверен в том, что война навязывалась и навязывается Чечне извне. Он также сказал, что он полагает, что в России до сих пор остались силы, которые не хотят, чтобы эта война закончилась. Войну давно можно было закончить. Давно.
И нам не дают его заканчивать, и сами не заканчивают, если по правде сказать. Eterim Ahmet Kadyrov ortada olan yigirincini birleyinin diye nokta. Elbette orta rejim için mertebeli hem adaletli baş tutan gereği yoktu. Putin için bu vazifede diyene diyen maymuncuk gerekti ama Ahmet Kadyrov'un bu boyun olmayacağını katılığı düşünüyordu. İnha inni edin şu yerden biz şu sürenin esasını mazmununu ettik. Biz bilece olup yakın hem meselenin üstüne aşağı kular hem de şu ülkasiyen Alparayan hapa siyaseti zararlı. Türkmenistan'ın içinde hem beylik milletin çekken izirlerinin düp sebeplerini anıyla açarız. Çeçen cemiyetin başına düşen bedbahtçılıklar, şu ülkeyi post-sovet meydanına bulup geçen vakalan ikinci sahipası bulup çıktı. Başkaca diyemizde şu ülke Rusya rejiminin oylap tapan tiyade hem elhenç eksperimentinin ikinci hem istimiklısı muddaması edil Çeçen milletinden hoşlanıyor. Şol elhenç eksperimentin ne edip başlarına hem nehili ıyıgdarlı anlık parayanın hakkında ben size şu sürecimde delil suutnamalar bilen yorkazarım. Yani onun için gelen ilki bilen Putin'in hakimliğe gelişini yaratacak olarlı. Onun ben size dine öz sözlerim bilen değerli hatta Putin'i gol belirttiren adamların velileri bilen seyrederiz. Mesela için onun şu Pahir Boris Nemtsov'un yaratması bilen. Почему Ельцин выбрал своим преемником Путина? Это была его ошибка. Почему он это сделал? Первый, он был в цейтноте. Он больной. Временном. Да, больной, просто не знал, что будет жить, не будет жить. Это первое. Второе, Путин был ближайшим другом Березовского и других олигархов. Путин втерся в доверие Дьяченко. Постоянно сидел у нее в кабинете и так далее. Он был частью семьи. Он гарантировал неприкосновенность Ельцину, неприкосновенность, естественно, всем там, кто вокруг него. Что выполнил, в общем-то. Да, и выполнил. Вот. И, кроме того, у него была договоренность с Березовским, он ходил там, к нему на день рождения, там, к его жене и так далее. Ну, то есть, на самом деле, он был частью этой системы. А я был как раз борцом с этой системой. Ну, вот, собственно, и все. Ельцин в конце жизни эту ошибку осознал или нет? Там проблема была. Я с ним встречался очень давно. Я с ним встречался последний раз в 2003 году. Задолго до его смерти. За 4 года. Он был очень раздосадован тем, что в стране цензура, авторитаризм, такая вот ненависть ко всему живому в окружающем мире, в том числе и к соседям там, и так далее. Это его сильно, конечно, удручало. И мы с ним очень откровенно это обсуждали. После этого Таня сделала все, чтобы меня больше не пускать. Я думаю, что он был очень разочарован, но он боялся навредить Тане. Он боялся навредить, поэтому он ничего публично не комментировал. Yani Haskow'u ben size 2018 yılında Vitali Mansky фамилияlı rejisörün Putin'in şahitleri yani Свидетели Путина adlı çıkaran полнометражный filmini seyretmeye maslahattırayım. Скажи дедушке, за кого голосовал ты? Я Путина! Посмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Список огласите, пожалуйста. Почему именно сейчас? Почему вы решили сейчас вернуться к тому материалу, который вы собрали в этом фильме? Почему вы сейчас решили нам его показать? Я руководствовался какими-то соображениями интуиции. Вот мне кажется, что сейчас. Невозможно остаться нормальным человеком внутри российской системы власти. В 2018-м уже нет Путина. Это уже не человек из плоти и крови. Это дракон. Есть, на мой взгляд, только одно средство – быть честным. Про что фильм получился? Фильм про компромиссы, которые мы делаем каждый раз, пытаясь прийти к какой-то лучшей жизни.
Путин изначально был тоже предметом или результатом компромиссов. Я ему на полгода дал фору специально. Его рейтинг возрос с 2% до 50%. Ну чего? Надо, наверное, надо выйти. Спать. Если Путин победит, то свобода средств массовой информации будет обеспечена, безусловно. Будем надеяться. Şuladının adını olsa Alexander Walterovich Litvinenko diyadiler. 2062 yılında doğulan 1988 yıldan başlap 1999 yıl içinde SSR'ın sonra olsa Rusya devletinin Milli Xavfsizlik Komitesi'nin podpolkovniği olan adam şu 1998 yılın aprel ayında podpolkovnik Litvinenko hem FSB'nin yürütü gizlin operatsiyaları yerine getirilen bölümünün yenide bir neçe ofisörleri resmi jurnalistlerin qo'llovini intervyu bilan chiqish edilar. Офицеры ФСБ из отдела Александра Гусака встретились со мной в апреле 1998 года. Я понимаю, что офицер госбезопасности не должен ни интервью давать, ни выступать по телевидению. Но сейчас я понимаю, что наступает момент, когда, в принципе, я свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. Şonna Russiyan gilgin bulduğunun tarihine helileşeni bolmadık vaka imeli FSB'nin İngür gilgin operasyonu adjelinin 6 tane ofisörleri sistema aşı golgolon turduyalar. Şonna olar öz beren şayatçılık görkezmelerini Putin'in döreden FSB gulluğu öz gönümel borcunun boyun açırıp halka karşı hem Rusya'ya karşı ediyen cinayet işleri hakkında malumatları ulu ile beyan ediyorlar. Ayıplamaların arasında hem resmi jurnalistleri hem hükümet işgallerini öldürüp yok etmek hakkında malumatların kâň ağzarlı. Şolan arasında hem Boris Berezovski'nin öldürülmesi hakkında gönümel buyruğun gelenini ayttılar. Ondaşından şu döwürler Russiýanyň içinde emile gelen köp teraktlaryň hut FSB'nin öz elinin gornalaryny hakynda hem hatta ilkinji Çeçen ujynyň nädip hem kimin eli bilen başlananyny çenli beýan etdiler. Шли планы о вводе войск на территорию Чечни. Севастьянов со Степашиным навербовали солдат Таманской Кантемировской дивизии и организовали вот этот ввод оппозиции. Помните в 1994 году, когда сожгли танковую колонну? То есть специально загнали в Грозный танковую колонну, никто не мог понять, что же они зашли там и стояли. Их сожгли, уничтожили. Ельцину показали, вот смотрите, они убили наших военнослужащих, они начали войну против нас. Тогда депутаты Государственной Думы собирались ехать туда, в Чечню, к Дудаеву и вести переговоры, чтобы не было войны. И вот как раз в этот период прозвучали взрывы. До этого были заявления Сосковца о том, что по оперативным данным идет группа, значит, этих террористов, диверсантов на территорию Москвы, и начались взрывы. То есть сначала готовили общественное мнение, а потом начались взрывы. Şu beren malumatlar üçün Litvinenko karşı ähli FSB'nin sistemasi turýar. Hem şol sebäpli bu adam sonra Angliýa gaçyp gitmeli bolýar. Ýöne sonra hatta şu Angliýanyň içinde FSB'nin işgalleri muýundan ýetip, muny radioaktiwny poloniy bilen ahir sabır zäherläp öldürýärler. Edir şol Navalnyny hem Skripali zäherleýişler ýaly. Şol ssenari boýunça şol adamlaryň sözlerini az kim ilsördi. Sebäbi uruşlardan ýadan halk täze hem akylly prezidentin gelenine çyn ýüregine ynanýady. Putin'in o döwürki awraýyny sarsyljak adam azdy. Bolanlaryň bu krysy wagtyna eneşedip ýoşuk bilen ýok etdi. Aslında Putin'in özü kim?
Gadal başlan zalim sistemlerinin en bir garankavuluk idarası olan KGB'nin sonra olsa FSB'nin vupadar itihim celladi. Buladının ahlakında insan terbiyesi diyen dadın asla da iyisi yok. Dine oğurluğu, zalimliği hem haramçılığı öğrenişin nesilden en var ilginç ağzaları Allah'ın mekirliklerin hükümdarlığı gelip ençimi milletlerin hatta öz halkının akvalını yumurtuyor. Şu adını en olmanını Kazakstan hakkında gurur istiyorum. Ençimi ekspertler hem akıllarlar çıkış edip kendi adaytlarını neye düşündürüm bunun hiç istem en esası meselenin hakiki yüzünü açıbilmediler ki. Öyle bir ünsür kurum, Nazarbayev'im, Niyazov'um, Karimov'um, Yeltsin'im bunun her birisi koyunu sistemin hükümdarlarıydı. Şeyle mi? Bunun her birisi nehili diktatör olsalarım ama özlerini guvulları yetken, öz toprağının yekete hocayını hesaplayadılar. Hocayın hükmünü de Putin'in deneden buluşmayana uğrayadılar. Nazarbayev nehili diktatör bolan bolsa da ama öz halkının hem toprağının aladasını ilk bilen ediyen adamdı. Doğruyunu doğru aytmalı. Şunki Orta Azya yurttan arasında Kazaklar şun içinde en bir erkin hem doygun yaşap bilen halktı. Edil Çeçenler yali öz vaatinde erkin oluştur yali. Yani Putin'in bandası için yöne komşu bolup oturanın yeterlik değil. Bulara Lukashenko yali balağına saçı oturan yumuş iterek edil şol sebeple Putin öz vaatini din etmeyen Ahmet Kadir'i öldürüp onun yerine korkusundan yana ölecek kolup duran oğlunun hakimliğine oturdu. Ramzan'ın özün kathoğuyla kakası bilen Doğulu Zilimhanı kimin buyruğu bilen öldürülenini. Seyredin bunu şu kadırlara. 9. Mayda Ahmet Kadir'i yarıyalar. Eyyam ertesi müminiden 10. Mayda Şoğun Ahmet'in Gora oğlunun baş tutan olan öz Radnoy oğlu Ramzan Kadirov kakasını uğramaktan için ayıtıp Putin'in elinden yapışıp ovuşayacak kolye. En olmanında Çeçenlerin üyelerinin de senin bulan hem düşünüyor davna açacağın kim bu işler edenini. Ne dinlek kolayım? Сегодня Рамзан Кадыров прекрасно знает, кто убил отца. Рамзан Кадыров и всех, кто сегодня находится у власти, абсолютно владеет информацией, что Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за убийство Кадырова, не имел никакое отношение к этому убийству. Дюнина хушмаду, хада Путин вини, Путин вейтни, хада прямое указание Путина ёлшби, хада вин мавац. شمل سعوديتي شمل شات ديز باش سعديتي قيتشو قديتش دنيا خوش ما دو حدا بوتين ويتني هنا ما حدا بوتين ويتني حدا ويتنا حوش زالم خويتنا دكتور موسكو حوش زالم صحيح تصول رمضان تصول وش غاز شوينا باخش هايو نالجي هو يراي ماش كلا حقوش كان حبيبين حوش زالم ويت الدولين عليها لا وعيلين فيسبوك جروب نوبيبي وعيلين دك صدو حناق وشنا ما هي حناق وس عقادة قاش ليش مو بيلا بيش دوي رمزان شدا غاز قشويلي شيل خيتن سمع وشنا عقادة قاش ليش مو وليل ضاع يقام ما ماتز داخل لا يعمل بيز وليل ضاع بالي دير ما دوا هنا يتمهل بوتشان خلقي ودي بوش أو سي شعور يمسك زود حالة يزود عيزوش بخت ناخذ بوديوم تبع والتريبوني تبع شو بخت ناخذ بوش وخلقا يخلق تيمون شمو يعني بيخير بيخلش يخلق وانت عيز دوش ديتو المدحشو ديسو المدحشو Kadim dövrlerden beri teşhil aviasiya dörençe adamlardan mühim arteriyalar ya başkaça aydamızda durmuş damarlarının 2'den 3 bölümü deniz yolları bilen yük taşımak arkalı amal aşırılıyordu. Ama hatta şu ölçünü denizçilerin esası nehleti hem bettatlılığı ehliden gemilerine katı şalt hem bol köpeleyen alakalardı. Ya da o şu aydamızda krisalar.
Onlardan öldürülü kesirilen çeşmesi bolmağıyla kanaatlanman. Aslında hem ağaç gemiler için öz başına bir ören hoplu attı. Şu devletlerden ayrım adamlar alakalara karşı görüşmenin her türlü yollarıyla, her türlü usullerini oylap taptı. Yönüş olan arasında İsa'nın usulü öz zalimliği, ilginçliği hem yukarı derece neticeliğiyle katı tapavutlandı. İlk başta 20 tane yaş alakaları bir giyrek hem olarak demir gavun içine yerleştiriyorlar. Hem bunlara iyi tökmünü ödeyalı alakaların etini iyidirip uğraştırıp başlıyorlar. Bir salım vakitten sonra bunlara imit verilmesi besediliyor. Ağaçlığını çıdavamayan alakalar öz arasında en izciğini tapıp öldürüyorlar hem şonun etini paylaşıyorlar. Şeydip yekime-yekiden teaşol en sonki alaka alayançı. Şol sonki alan alaka olsa kırsa boy ya başkaça mücep alaka deyip at taktılar. Sebebi buradaki iyem ödü alakalan etinden başka et iyi bilen yoktu. Şol sebeple önünden çıkanı ya öldürmeli ya da öldürmeli. Mücep alakalan kuvvetim birliklere göre has olarak hem endamından gelen insan büyütüp başlıyor. Şol sebeple gemide yerleşen birlikte alakalar bu arvahı isimden duyup kaçıyorlar. Şol sebeple bu reali mücep alakaları gemilere unlakan bahsedilen satıyorlar. Tarihten gelen küp şayatlıklarda ağlayan kırsa boylar satın alınıp gemi koyuverilen son şol kenara yeten gemilerden ençimi alakalar özünü soğuklap şeytanın kaçınmayanı kaçıyorlar. Putin'in hazırki siyasetini has için uygulaylasak, Rusya'nın has yakın ısınışan her bir yurtların ıkkvali şol kırsa boy stratejisinin hem usullerinin has ilginç alamatlarından tapavutların duruyanını sinediyorlar. Hakikate varasak şunlukçu bu haramzadalar hut bizim çağalanmızı hem yakınlarımızı kırsa boy hem mankurtların terbiyesiyle üstürüp bize karşı ulanı atıyorlar. Bu zatların anık soğutnamalar olsa siz öz gözünüzle görüp öz kulağınızla sıyılan atıyorsunuz. Bizim İranlı ilişkilerimizin ağırlığının özümüz iştensiniz de bizim türmelerimizde nehili vahşiliklerin bolup geçeceğini. Özüm edil bizim mankurt derece gelen ilişkilerimizin ilimle edilen vahşilikler. Yönüşler yalı kırsa boy hem mankurtun ilkinci hem üstünlüklü projekti edil şun ki Çeçen devletinin prezidenti olan Ramzan Kadyrov'un üstüyle başlandı. Öz kakasının doğanın hem maşgalasının itinden darık gören bu adam inni düğünden değerleyip öz milletinin itinden başka imite kail bolası gelen ok. Aslında da şu ki Orta Asya'da hem Ukrayna'da alınıp parlayan Rusya'nın siyaseti şol bir kırsa boy senaryosuyla henidem amala aşılı otuyor. Şolar yalı alaka hem öz vatanını Türkmenistan'da niyalı öldürüp yerine geldi. Şu ülke kadakların başında oturan Tokayev hem Orslan elinden imitlenip üstürülen şolar yalı kırsa boy hem FSB'nin vıpadar iti sebebi öz milletine karşı gözünü çıtman yara kaldırıp bilen olsa. Öz milletini Orslan ağına dağlanmağa oklan adama başkaça neydi karamalı? Ya siz doğrudan hem şol 300'e olan kadakları hakikatten hem öz iyilleşleri öldüren röydiyemez mi? Henidim. Şol çürüğü çıkan 12 yaşıcı çağanım. Ya şol öylerine kaydıp var yakalar dirliğine maşinini yakılan maşkalanı kadaklar öldüren röydiyemez mi? Onu sinirip görün şu video. Данное видео записано 6 января, буквально на следующий день после просьбы Токаева ввести в Казахстан войска ОДКБ. Российские военные в голубых касках миротворцев с автоматами наперевес зачищают улицы Алматы от митингующих. Это улица Байтурсынова в Алматы. Рядом находится то самое Алмалинское РУВД, с крыши которого снайпер застрелил 12-летнего мальчика. Жители Алматы неоднократно сообщали, что за малейшую попытку снять на камеру так называемых миротворцев, по ним сразу же открывался огонь на поражение. Несмотря на грозящую смертельную опасность, одному из активистов все-таки удалось пробраться в пустующую квартиру и все-таки снять на камеру военных из ОДКБ, а точнее военных из России. Других войск на тот момент на территории Казахстана попросту не было. Армянский и белорусский контингент прибудет гораздо позже.
Вот вам и первый видеофакт. На основании сообщений многочисленных источников, а также этого видео, мы на 100% уверены, что зачисткой Алматы, расстрелами мирных казахских демонстрантов занимались именно войска Российской Федерации, войска Путина. Все казахстанские части участвовали только во второй фазе операции, когда надо было проверить уже зачищенные улицы. Еще раз повторяем, казахов в Алматы убивали российские военные. Они уже находились в Казахстане еще до обращения Токаева, а после обращения буквально сразу же приступили к боевым действиям в жилых кварталах Алматы. Под этим видео ФСБшные и КНБшные тролли будут писать, что видео записано не в Алматы. Вот короткий отрывок с той же улицы. Это идут протестующие. Жителям Алматы нетрудно будет убедиться, что видео записано именно там, недалеко от Алмалинского РУВД. По сообщениям активистов, в здании Алмалинского РУВД располагался один из командных пунктов военных ОДКБ, военных Путина. Сейчас нас пытаются отвлечь различными отставками членов семьи Назарбаевых. Вот от чего вас хотят отвлечь. Это не военные, это военные преступники. Именно они убивали и расстреливали казахов, участников мирных митингов в Алматы. Yine şu alınan video delil suuttama. Özüm Almatı'da Orsiye'nin koşunlarının üstüyle edilen zaçistka. Özüm Rusiyan koşunlarının resmi taraftan 4 gün önünden gelmeli vaktinin edilen siyavkalar. Demek bulan eskerleri entek bu vakalar başlamanka eyyam yurt dışında toplanıp karışıp oturan ekenlerde. Şeyle oluyordu. Sonra olsa zaçistka bahanası bilen önünden çıkan kadakları atı öldürüp şol sahanda hem bir topur biyuna çağlarla kararları. Sonra olsa dostluk millete para haçılık kömük deyip hamala resmi taraftan giren olup dünyanı ağlığa salçak koyarlar. Edil her Kazakhstan'ın içinde giyinişliğe yönelik gildiğin okupasyanın bir görünüşü amala aşıl otur. Ölüm ingel hençtadi şu siyaset edil Rusiyanın behvi düşündüğüyle eğitim dine şol cemiyetin has ayratin hem hakimdarlıktan has beter değerleyen bir hakiki banditlerin bölümünün behvittir için amala aşıl otur. Düğüne karasak şunki Orta Asya halklarının hem dünya cemiyetlerinin akkali hakikatinin hasabını doğru yitiren tenteklerin eliyle çözülecek olup otur. Edil şu sebeplerin bile ayağallığını Kazakhstan'ın vakaları dine şol Kazakların öz arasında emile gelen davası deyip inandıracak koyarlar. Böyle bir katıgı düşünüyor oturuz. Edil şol vaktinde Yeltsin'i ağırlayıp sonra Bokurdoğlu'nun tutuşuyalı. Edil şol ne olan vakaları yine de kaytalanıp dur. Edil öz devrinde Yeltsin'in doymadı kıyızcağını, Tatyana'nın akvalini, tutuş milletin akvalini satın alan Putin hem şol oyununu Nazarbayev'i çağlarla amalaşıp bildi. Edil şu Tatyana'yı alam, Nazarbayev'in kıyızcağını Darina hiç saat olmadık yani. Ana Germanya'da gımma delitkaları henizm satın almağına devam ediyor otuyor. Hem öz halkı olan Kazakların bundan uylak nehili izir çekçeğiyle bunun işim yok. Edil bizim halkımız yani. Çeçen halkı yani Kazaklarının in edermen hem gaydusuz bölümünü garip kutaran savlar Putin'in bandası için halkın galan bölümünü kul hatarına geçirmek has anzat olalım kadiyen. Yönü bu da attırır Putin'in öz arayış koyunca. Sebebi şu şakaçerinin bulan alıp barayan siyaseti diysem üstünlüklü amala aşırılıp peydacını getirip otuyordu. Yönü mezde en aydışım yani. Bu dünyada insan ki sözdüğü hakikatin ağzından çıkyandır. Hem alemin özbaştak bulan kanunları oyunca amala aşırılıp otuyor. Adamın tane özünü 50 kuvuşludur istedi. Hatta Hudadan'ın yukarı derece yetendir istedi. Ama bulanın her birisi dine bir yer üstünde hareket edip veren paka bir porsi etin böyle. Yani bu da atlara göz getirmem için mektep programmasından başka hem keyan kitaplar okap. Yine de köp zatları öğrenmek gerek. Şöyle sebepliyim, akıl yetmeyişliği. Ahır son her ortamda öz kanunu hem yerlikli neticesini burnuyla dirap, öz bokunu iskadar. Putin'in bandasının alparayan cenadi işler ahır sonu öz kanunu hem bolaymalı neticesine inni yetip geldi mükadiyen. Yani bu hakta ben size şu sırrıdın inniki ikinci bölümünü aydıp veririm. Hazırlıkçı olsam aman sağ oturun Türkmen'in halal çağları.